Clear to the by Ule, PCL Siam Tarikania, don't night and sin. October ni som pakada janga, ni som pako inkara, caution on bonnet and sin ilongai hang o. Tunkar Tsung Kha Department Pali Committee Meeting and Chukhoma, Department Achievement Report te, kumsang ni som ni panga at janga sang ni som ni paruk plan le budget te and clear how ba ka, tilpoy mo taktakan rel. Mission Working Committee October ni som panga sang ni som ni pali thole ni khan Mizoram Baptist Caution Mission Working Committee meeting BCM Committee Room number 1 na niya meeting hi President Reverend Evramdin Moya nakai shwaya Reverend Dr. Arlal Than Moya AGS Mission in Mission Rongbol na report lang puye pe Meeting Thurel Zinga Missionary Farlaw Deputation deal na te BCM Mission na kan thopui Association IO te BCM Assembly tel vetura deal na te Mission Paul dang te ne na tho ho na thuthlung po sei deal na sang le tho ho pui som na te chop chwakin ngai to ania hengba ka hia Mission Field sang native workers mi zathum som nga pakhat fix pay ya thok te roi chunzom deal na le budget reappropriation deal na le budget revise deal na sang te clearin Finance Committee ya thlen chhorem ti ania meeting Thurel Zinga Hian Mission Board kal tlanga assembly thenga la lut chho tur te a omani Associate General Secretary Mission in a report ta atarlan zinga Mission Board Thorel bo zui na in Aizol longtlai le headquarters area ate Mission Income pui twang takin na yani thote Mission Field sang tlo in August le September thachungin AGS Mission Effect chwa thote MGKP Income pui sang ni som ni panga lunglo na nei tura Mission Field tin atangin missionary pahni cheu cha chuan dil na chu phal sakan ni thote Mission in kai shwai na bo pe fel ani thote Tent making missionary tour mi pahni la kan ni thote November ni thuma tir chuan ni tur thote Mission Board meeting Thurel bo zuin Missionary Day sang ni som ni panga chu headquarters Serko na mandan turwa man na chungchang te report ta hian tarlan ani Worship Committee October ni som paruk sang ni som ni pali khan Worship Committee meeting ne ania meeting hi Reverend Evramdin Moya President in Kai Shwain Secretary Reverend Dr. Arlal Biaklian and report lang puye pe meeting Thurel dangzi nga Aizol area worship campaign ni relin ahun le program te office lamin lo ti fil se antia BCM worship trainer term tharatan wat thar thule BCM choir term tharatan member thang tu tur sub committee din chungchang chu meeting li a ngai to ata nanda bok Committee Secretary in report atarlan zinga Worship Department Director Reverend Z.D. Roding Lianatsu Cancer Wangin Velora in Enkol Mek Thote BCM choir in kai shwaina en chatsu zo felin man mekani thote Christian Labu ahlatam taksak ngai to lo dit sutwal chung ko shana atam the angbera lo chachin turangen na pek chwani thote School of Music pe felin July ni le khan honani thote worship trainers ten twal chung ko shan sang somni vela worship training ne ya an fe chwa thote BCM choir te kausan sang som panga vela rongbola an fe chwa to thule ni poimo program sang ni som ni panga chu pe felin thon chwa ani to thote tarlan ani bok Social Concern Committee October ni som pasari sang ni som ni pali ni ngani khan Social Concern Committee meeting chu BCM Committee Room Serko na niya meeting hi President Reverend Evramdin Moya na kai shwaya Reverend Arlan Nunzira AGS Service in report lang puye pe Meeting Thurel Zinga Department Noya fix pay thok te roi non chungchang te Assembly Thurel bo zuina atan Aizola Counseling Center hon chungchang le ro man na te an thira twal chung ka ushantina Social Concern Committee din rot na te ngai to in Administrative Committee ya thlenrem ti ania kumsang ni som ni panga atanga sang ni som ni paruk financial year thara Social Concern malak na te rui hlodo eruk na umbo Public Health and Sanitation Environment hum halle nundan moi engineer tir na te malak chunzom le turin thlen chau le rem ti ania kumsang ni som ni palia janga sang ni som ni panga achievement report te thlirin kumtharatan plan le budget ruaman na te an clear bok Committee Secretary in report atarlan zinga assembly ya thupas bo zuin rampum huapin rui hlodo program kalpuyani thote assembly sanghi somni paliya rui hlodo program honna kick off nein July ni kwa sanghi somni pali pathian ni chu rui hlodo pathian ni apuangin BCM biak intina rui hlodo campaign nei thote assembly thurel bo zuina in eruk na tibo tura malak chungchang bo zuya program ti loduang turin rui hlodo subcommittee dinin malak mekani thote Khwale tui chale nundan moi inzir tir na program po subcommittee dinin malak dan tur duan chau mekani thu atar lang bok
Social Concern Department Enkol now nu cham Enkol na Baptist Church Orphanage BCO wa now sen Enkol lai mi somni pali ommekin thoktu mi som pakhat mi pa pathum le mi chia pariat an ommek thute Baptist Child Resource Center BCRC noya thoktu mi som pakhat mi pa pakhat le mi chia som an ommek thute BCRC no pang pakhat Enkol lai thu tarlanani Baptist Counseling Center at Thoktu Pahni Omin, April at Janga September Chungin Inleng Counseling ne Puimi Somli Pahni an ne Thote, Counseling Center Pon Lam, Bialet Wal Chung Kaushan Shang Shang Pun Som Paruka, Wi Chat Lau Zia Zirtir Nanayin and Fet Swat Thote, Tarla Nanibok, Som Dol na Inmail Tea in Kolai Mi Pa Som Rupangale Metia Som Pasari, and Vai Mi Somriat Pahni and Omek Thote, Kumina Thoktu Thar Pahni, Counselor Le, Hostel Attendant Lak Tharani Thote, Tarlang Bok. Literature and Printing Committee October ni som pariat sanghit somni pali zirtop ni khan Literature and Printing Department Committee meeting po BCM Committee Room Serkona Chukhomin President Reverend Ephraim Dinmoy na kai shwaya Reverend Arla Nunzira AGS Service in Report tlang puya pe meeting thurel zinga thok to pensionate swak post ohum dil chung changte Budget reappropriation deal na le fixed pay at hok mek mi som pakhat te roi chun zom tura chop chwa te thlirin thok to confirm tura chop chwa mi panga te confirm tura committee sang zo ka thlen turin remti anibok kum sang hi som hi palia changa sang hi som hi panga achievement report te thlirin kum thar sang hi som hi panga achanga sang hi som hi paruk plan le budget ro man na te pharin an thira siam chat ngai te siam chat ani nuwa finance and pension committee a thlen chho turin remti anibok Committee Secretary Report Swan Kumsang Hit Som Nipali Beirwal Huzir Ring Tununti Su Ahun Taga Sut Payani Thule Kaushan Houten Antui Pui Thote Kumsang Hit Som Nipanga Beirwal Huziratan Kaushan Ti Su Than Felani To Thule Thuzir Ziak Turin Mipali Than So Anni To Thote Tarlangin Team of Proofreader Ten Kumsang Hit Som Nipanga Chunga Sunday School Zir Lai Bu Zongzong An Siarvek To Thote Mamita Bugrum Hon Turin Rahman Na Akal Mek Thote BLS Tan Software Third Siamani Thule Install Felani To Thote Atarlanga Baptist Printing Press Serko Namhan Tour Digital Duplicator Patni Leani Thote Kumsang Hit Som Nipanga Atana Sunday School Primary Junior Intermediate Le Senior Azir Lai Bu Tur Chut Zo Ani To Thote Report Na Hian Tarlan Ani Bok SIM How to Ten BCM Headquarters Antlo Serving in Mission SIM International Shrine to Mipalitat Zu October ni som pariat zirtop ni khan Mizoram ron thlengin Mizoram Baptist Kaushan Hunpui Serko na ansam meka SIM Shrine to local te hi SIM International Director Pufil Bomen le anupui Miss Andrea Bomen te Director of Relationship Development Miss Christabel Kyang te Korazale Deputy Director SIM Northeast India Shillong Reverend Thon Nei Fatsai te anni Voin in Rinni Zingdar Som le Achan Ve Achang Khan Headquarters Office Serkona BCM Shwai tu tenen in kom ho na anneya BCM Shwai tu tele SIM Shwai tu te in Melchia tirna le rongbol na tlang pui te soin tho ho na chungchang le rongbol zel dan tur te an soi hawani meeting an nei zo hian headquarters mun ma le zirna in shang shang te damdoin le BCO te thlo puyan ni bok pathiani zinga BCM Salema anin khomanga zanlama ramzo tlang Serkona in khom puyan ni anga thojan ni a izol panin an chhuak to donani Serving in Mission SIM hi Mizoram Baptist Kaushanin Mission Rongbol na lama an tho pui poimo takaniya anni honen hian Thailand South Africa Kenya le Ghana a te kan thok hoin foreign lama BCM missionary engemozat chu SIM hian an hlo atum sak me kani MBMP in khompui changhi somni paruk logo ti chhuanita Mizoram Baptist mi papol MBMP in khompui sanghi somni parukatana logo tur chu mishang shangne na siam tirin MBMP Executive Committee chuan andu an thlang felta a MBMP in khompui chungchang official le program shang shangte man thein an phau chhuak ta ani kumchang hi sompalia changkhan Mizoram pum huapin BMP mit chu kum khaddana nei chinania BMP mit matsaber chu kumchang hi sompalia BCM byak in bazar veng lungleya ani ania Fifth Planning Commission sanghi somni achanga sanghi somni pakhat rot na angin BMP te chu GKP le BKHP te angin Mizoram pum huapa in thunzomin secretary shan nein headquarters sa chobe turin assembly chuan pomta a BMP ro rel na a po pastor bial ro rel na a top mai lovin Mizoram BMP ro rel na thleng tura ti ani angin kumtin in MBMP ro rel nei lo ni ta ani
hemi ani awang hian kum khat dana BMP mi dan lo nei chin po planning commission ro man na le fellowship department in kai shwaina in soi angin kum ni dana rampum huapin BMP in khom pui nei turin lo ti ta a kum sang hi som ni patum khan Mizoram BMP in khom pui ma saber chu na thiala nei lo ni ta ani MBMP in khom pui voi ni na po kum sang hi som ni paruka South Van Lai phaya nei turati ni in thupuya khovel mamo iswa Krista ti chu thlan felani to bok Mizoram Baptist Caution biak in lalnu tuile Chongte West Pastor Quarters thar honani October ni som pani sanghi somni pali in rin ni chumadar somle achan ve khan BCM biak in lalnu tui lungrang pastor bialami chu Reverend Vandal Monkima Director Pastoral Ministry Department in Hong biak in hon na hi biak in kota nein Presiding Minister in Rebon Chep Sata ahon nuwa biak in sunga lutin biak in thar pathian ne na hlan na le lom thu soi in khom nei chun zomani Reverend H. Vandal Vona bial to pastor in biak in hon in khom kai shwaya upa M. Ram N. Phila Secretary BCM lalnu tuin kaushan din munle biak in sagdan report tang puya pebok biak in hong tu Reverend Vandal Monkima thut sa asoya lungrang pastor bial zai pol ten fakna hla an rembok lungrang pastor bial hian BCM biak in lalnu tuya bial in khom pui le ro relan ngata in khom pui thu puya mathai bungruk chang som iram lo thleng ro se ti thu mangin speaker Reverend Vandal Monkima Director Pastoral Ministry Department manania biak in hon program po in khom pui program chunga da in bial pum huapin hunan mangani BCM lalnu tui hi April nili sangkhat zakwa somkwa paliya dinania tuna an biak in thar hi mei ni thum sang hi som pariata alung phum phumin sakchanania biak in zawzong hi adung fit som rukle awang fit som thum ni in asakna chen sawatan hian cheng noi som pasari chingkhat sangli vel sengin natlang tha za sangkhat zali som sari an seng bokani tundin huna chung ko somni pani omin member som sari parukan niya chung zinga member som nga pali te chu baptist machang to anni upa pathum le rongbol to pali in kaushan hi an vil me kani October ni som pali sang hi som ni pali tho chan ni chomadar som khan Chongte West Pastor Quarters sak thar chu Reverend Vandal Monkima Director Pastoral Ministry Department swana hong ngala Pastor Quarters honne in khom hi Reverend Vandal Kima khyang te bial to pastor in kai shwain bial secretary upasi ngolian ngayan building sakchung chang report pe in Pastoral Ministry Department Director in ahon na le pathian ne na hlan na an izo a thu cha soya bial zai pol ten fak na hla sa in upalal khup zwa ma bial chairman in chungcha in huna kharta ani Chongte West Pastor Quarters sakna tur hian October ni sompali sang hi somni pathum khan bial to pastor Reverend Vandal Kiman lungphuma phuma asaknan hian chengnoi somthum pathum vel sen ralania hi baka hian hatlang tha za chuang sen ani bok quarters hi Bethany Veng PHE office bula sakani Canadian Baptist Ministries CBM Senior Project Coordinator in BCM R&D Rontlo October ni sompali sanghi somni pali chamin Canadian Baptist Ministries how to Senior Program Coordinator Pusipi Raju Chuan Mizoram Baptist Caution R&D Rongbol na Rontlo a R&D Coordinator Rongbol tu Larinoma Assistant Coordinator Nulati Lalfon Valley le Field Facilitator Nulalal din thariten lodong songin CBM le BCM Relief and Development Department ho na Youth Skill Development Project Noya Training Center shang te an thopuyani Project te thlopoyan ni no hian chunulama AGS Service Reverend Arlan Nunzira le R&D how to den income ho na ne zuenia Project kalpui zel dan tur le Sustainability Project sanghi somni panga achanga sanghi somni pasari atana anduan bo zui dan tur te soi ho na ne yani R&D mi khwalpoi mo hi October ni somparuk ni laini khan nung le chwa sanin ahong le ta ani Canadian Baptist Ministries le BCM R&D te hi kumsang hi somni pahni achang khan thok hovin on tho ho na noya Sustainable Community Development through Education and Support Project kalpui me kaniya he project noya hian chalai te mason le ezon na nei theina atana thiam na jishang shang pantry beautician electrician aluminium and steel fabrication computer zirna te kalpui me kani hengba ka hian zol pui tuisan chwale bolia achangin lo nei mi somthum than chwan niya antan hian manasa taka lak chhin ani bok project shang kaltang hian chalai somruk chuang thiam thil shang zirte na le chomdol na pe kan lo ni to ani tundin huna CBM project noya chalai mi somli te chu thiam thil shang zirte me kan ni bok GKP Republic Vengthang Pastor Bialin ko thlera rongbol na an nei
GKP Republic Veng Thang Pastor Bial Chuan kumsang hi somni pali atana anrong bol na mat sopoi mo ta kan nei ko thle rong bol ni chu October ni sompali sang hi somni pali thochan ni zan khan zar kot ko na an mang program hi pulal mun siam apau tu Bial GKP Vice President in Kan Shuain Reverend C la ro cha ma Bial to pastor in hun sera manga rongbol tu Stephen Nalruat filan ne na jengin thu cha nung le ro pui tak ngai thla kania gospel singer chatak tak pui puya anga ite nialum somte le lalming sang aten zai rongbol na anneya kalkhom te po in pathian fakle choi moina hunan mangbokani rem chandan angzelin lir thei avei wak le rongbol na che vela omte hena pathian thu ziak engemo zat semani baka ele inturte semani bok program man zo nu hian TBCC homa mi pakhat da lu ngal ni in achul angzela moi pui tura thla felani ko therong bolna a hian Bial chunga unit executive committee member chintekalin an mi somtenen anwai mi somsari panga zet an kalani Jabeja ministry ten BCM Harmon Theira ta rongbolna an nei me BCM recognized team Jabeja ministry te chuan an speaker rongbol tu zet dilal thansang hovin October ni sompali khan BCM Harmon Theria da rongbol na an nei meka October ni sompali le ni sompanga khan upale rongbol tu palin camping wat sayania upaparuk le rongbol tu pali an luta upale rongbol tu an lut kim vekani October ni somparuk ni lai ni atang khan wantlang camp nei chunzomin camper sompali an luta voin inrin ni khan him takin an chuaka zan in atang hian crusade an nei chunzom leang Ramthim rongbol na chanchi ni lo ngai thlang u Tripura Field October ni sari atanga ni kwa sang hi somni pali khan LM English School duluk ma chuan formation week chu hlim dakle tuang tekin an nei speaker evangelist Sila Nunsia male field director an phang October ni sompani atanga ni sompathum sang hi somni pali mang khan tuichakma pastor Bial circle conference voi khatna nei ania he in khompuya hian reverend zading liana pachuawle reverend Sidar to Raimol som ES te speaker ni in thupuya rin omna ti mangin in khompui lung takin an mang October ni sompathum pathiani khan Thumnong Rai Baptist Church chuan an kaushan kumsom ni pangana silver jubilee lomna program sulim takin an manga he hun man pui tur hian nula silal ngingi missionary retire le arong bol puite he hmuna lo omto missionary chung te an local bokani Arunachal Westfield October ni sompathum khan apatani Baptist Association aba shwai tu than tharte le aba hnuaya department chang shwai tu than tharte laklu na le pathian ne na hlan na hun aba conference hall headquarters office 0 ania shwai tu tharte laklu na le hlan na hun hi field director in nein program chataka manani Arunachal Far East October ni som pakhata janga ni som pathum hangkhan katharau zokin le Zakaria Bungli chang rukthu puya mangin field retreat ne ania speaker Reverend Nalsang Zwala Sailo field director Arunachal East Field and mang Assam Field October ni som pakhata janga ni som pahni sang hi som ni pali chung khan NABC Youth le Women Joint Conference Galajor ha Saljara ne ania heta hian regional director le field director te speaker an ni October ni sompani khan Boro area lama Guzun Baptist Church avoi khatna atan Sunday school meet ne ania in elna chang chang mangin no pangte an inte siaka hun chale lok takan mang Jharkhand Field a hian circle panga omin circle tinten achon chevin in khompui helmel saba an nei chin kumina po hian September ni somni pani atang khan in khompui hi bial chang changa a in dotin an nei chana October ni somni thleng khian in khompui hi an lamang don ani Circle in khompui hi GKP lunglon unit le Bial Mission Committee luangmual ten an manpuya in khompui nuam tak le hlung takin an mangani tunkar top le kar le lama caution program poimo kan sha theite kan han puang nge Longtlaya worship campaign ne ani don BCM worship committee malak na in October ni somni pathiani manghian Longtlai khopui chunga pastor Bial Pathum Longtlai East Bial Longtlai South Bial le Longtlai North Bial te
tuamin worship campaign ne ni dona headquarters area le longtlai area a worship trainers te fe chwakin tua chung ko shan shanga jing in khom le zan in khoma te hunan manganga sonhulama BCM biak in bazar longtlaya hun mangin general secretary reverend dr arlal biak lianan thucha soyanga rongbol tu wanal ruata pachwa worship trainer hovin christian hobul zir hona ne ani ang Naktuk pathiani hi NEICC Day of Prayer ni in kaushantina he ni hi manani ang Northeast India Christian Council noya kaushan shang in thunzom te chuan kumtina anti chin angin naktuk October ni somni somni pali pathian ni hi Northeast India Christian Council chongchai ni NEICC Day of Prayer atan an mangdona hemini hian NEICC member kaushan Paul shanga pastor tele thusui rongbol to engemo za te po ma ni kaushan nilo kaushan Paul danga thusui rongbol na an nei chinani kumin NEICC chongchai ni thupuya Krista chanchin chane na in moi Philippi bung khachang somni pasari ti aniang hemini inkhom tholom po NEICC puala manturania headquarters kaltlangin NEICC ya thonani ang AGS mission in Changchal kon biala mission convention nei pui Reverend Dr. Arlal Thanmoya chuan in rinizana janga pathiani zan thleng hian Changchal kon pastor biala mission convention nein hunamang meka in rinizona BKHP te pualin retreat ani puibok in rinizan pathiani jing le pathiani zana te convention he chunzom le ani ang AGS service haulonga Reverend Arlal Nunzira AGS service chu pathiani manghian lamchuam thum kaushan haulonga hun mangin pathiani jing le pathiani zana te thucha soyang MGKP Secretary in Christian Chungkwa Seminary nei pui Reverend F. Zorin Khoma Secretary MGKP chuan pathiani chunu hian MGKP malak mek na pakhat Christian Chungkwa din chungchang in zirtir na nein GKP Serkon Unita huna mangang Sunday School Training Inrin ni le pathiani manghian khozol pastor biala Sunday School campaign ni mekania resource person na upabi sing pari Sunday School promoter le Sunday School trainer panni upasi thangri vunga longtlai le upake laldu oma zema bok ti ankal BCM noya nurak dil theite kan han puang ange Mizoram Baptist Kaushana anwaya tarlan ang hian rongbol na narwaka oma rongbol na angaya thokdu tetan anwaya tarlan na te hi dil theyani General Service BCM noya thokturin General Service Post Pathum Marwaka mipa pakhat le me chia pahni mamu ania kumsomni pakhata changa somli inkar Serampur College University achanga BD le achunglam pasin rui theithil zuk le hwa ma filim te tan dil theyani dil na chu November ni nga changni somni pali thole ni chonudar ni aya tlai lawa Administrative Officer Baptist Church of Mizoram BCM Headquarters Office Esir Kona thelu turani November ni ria changhi somni palia interview turani anga dil form hi BCM website a download thein da ani Missionary in Rock Mission Department Swan Missionary Sompanga Alathardona Pathian Kauna Shiale Pathian Rongbol Tura Inpe Zukle Muam Rui Thil Laka Filim Tan Heng Anwaya Tarlan Tehi Dil Theni BSc MSc Tetan General Science Teacher Tour Post Pakhat BSc MSc Mathematics BCom Chintan Mathematics Teacher Post Pahni BA le Achunglam Volunteer Missionary Thoklai Pahni Tan Reserve Tan General Teacher Post Panga Volunteer Missionary Thoklai Tan Post Pahni Reserve ani BA Diploma in Mission Studies MDiv BD le Achunglam Evangelist Post Pahni GNM Chin Chunglam Tan Nurse Post Pahni Tailoring, Weaving, Carpentry Lama Training Neitatan, Skill Trainer Post Pathum, Volunteer Thoklai Tan Post Pakhat Reserve ani Pastor Narwak Baptist Church of Mizoram Anwaya Thokturin Pastor Napanga Arwaka BCM member Puitling Rui Theithil Zukle Muama Filim Kumsomni Panga Achanga Somli Inkar Serampur College University Nwaya BD le Achunglam Pasintan prescribed form mangin October ni somni pathum thleng dil theni Heng naruak kan tarlan te hi chiang du chuan BCM website ta akim changa tarlan ani Khatizong khato nai chanchin October ni som pakhata changa ni som pa ko inkara ko shonrong bol chanchin kan ngai thla ka kan clear ho the chu ni e